last week, you know, I dream me fire and say, okay, yeah, identify my mom with you. Yeah, identify electoral areas in you know. 87.9 in fact that's been no come on no no fancy near no so re say ohene no so do kosi wa on ba be fa na e bia na na de be si wa om de ni de a ye wo ma na nanom no e be hwe enti eno ya de a master te a me mo ma map a ye identify electoral area 40 na e wo kie me say bia ye ne de bombe fa bia na de ba omonfa what I say jo onim etru ya na mpese mbodua my contemplating no me am an honest man King Zuba etru bia to bia na pese etru bia na mpese ubodua na what ya santimamu we ye de share unti de me kire me na wo dwene sa ampo sa me nkas ma bodua me se eto de bia because at what point now come on say to be he fan would draw to say nipa deseni wakose sa bola na akotia line bridge isu yi no de ababe go no ohun si abesesa na de chen no wasan de ababe go ohon so ye kwan a se obi e ba na okosante hene wa obefa design pay won share that so bozo gumeli Akoma FM 87.9 Kumasi nti hode na won se afedi e tore bia na mpesam budua wo nanso mpenidi we end the day Zuba ne amene buko ohone de oni pakọ no yes ade de utimi so abone trim pause akọ emegu nanim ase yetimi ya na yakọ na magina obonso so ni yakọ yini nyina squeaky clean ade bachi boss a politin back black na ho ye ball so bridge no so e ye ball so Tajo, 87.9 Kumasi. Say, ye dear, unim, me how ba akupa ne sem. Na sentem ye accountability for you. Open assembly. Offer any panel so almost amete de ekozo. Me empenti picture ni ye nkyerɛ. Ne hu ba bia wo kuro no ekɔ. Na ne ye bi wa wo ya emo a wafiri ho. Ye budget a ye de ye adwuma for 2025. De eye projector visible ubehunu 3%. 3% of the total expenditure. Okay, me. And the fiscal project. The akanya na kwai. 87.9 Kumasi. Any akatia. How can we grow as a country like that? Na sema so ko fire yi bia ba. Kai de pa kwan so. Kano ajaye se enko bi ne akohu bi nti ye de tie ya nti Kano makofa bi aba fiada na started the day juma ma started the pra fiada na started the day juma na problem ba kwa na me wonti a me ko pesa aka no ye se na me de nipa na e pra na enipa no omo kwa boso ma prepras omo yiyi so na se de a me pese ifin fi akwan ni mu no me nya ne sa me no makasa 2 days na ya ni after 2 days no na ya san call back and baby to say on say ye share no ofio koma what try total filling station na o cross inso na wo na ba bona inso na wo KMA the wo ra for kwantema that's where we KMA a major ceremonial road obi ofin kan bia na ofi the southern part of Ghana bia obi right oba a central business district no na offer sa de be fa amakom e de ko fa Dr. Mensa efa labor e de copy UTC so we am atavo bridge am for interchange now for bridge overhead bridge entwaso enti ayana nka honde nka mpese aprane ye search that ye yifini nyina nka white markings no ayi no ho na obia ba kronoma yes first impressions last long na sent them last weekend me was still the third richest man in Nigeria ewa ha na ndie ye fa ho me di me ho afofi na ye 87.9 Kumasi. The basa mu pia ya na ye mhihyew me pia bia na bia mhihyew me no kwe me fa na ye no ka che me so
last year so ba Kumasi we were by once Kumasi I come up na me tell say what the point of this oh to the extent crisis or person obeto if you are na ni achi what dey asin see the impression that is the impression. The impression of the Nigeria and say Kumasi has seen some marked improvement as far as the management of its principal street is concerned. Go be of you by no as Abuja no no enyam kwa go. Akoma FM 87.9 Kumasi. That is the kind of effect I want to have. Na me hwe nipa no mame sa nti ne mfidie no ebe mame na nipa no bia. To do those saying ba ko pe ne ehu. Do those saying ba ko aba. Ba ko aba. O hwe no so do those saying e beba. Muso abom na chewa do. Masisi ade ba ko na na ba ko no would manage at least areas na me person me who say clean. Wo nti we ni operation to say ana ma who say etisi former good in so edikan ebie ego kwem na ma na ama ma cho be hwe bi o anwea bia wa ayeden a na nso na ma na lose na efidie no apra na yini nyina etwe nyina kugu ka no nti na you know ni become say we say ni broom say ni den e wa other side no e wa asiesa yes and na there's that you ho me hu e wa asiesa ene wo asiesa no nti e pra nya na esa anwan eyi anwan no ni fie no e nyina de go car no mu afi wi ana yakwa atu egu at least so we fa kwa ba akoso a e be di be 4 days ansa na anwan san aba kwan no so okay nti nye epeke bibia o be fa no kwan so bia bia o be hu ka kwan no bia mbato ati ase bibia o be hu bia ofa and me feel say we be ma yenya better effect than nipa na omde omosa ntiwe so mpacho KMA IGF na ya na say we no mako contract will be from UK no the machine aba nti betua neka yeah KMA betua e betua neka so mo plan e tua muka nti yo muko via na mo getua na dia ma afidie no mbe you mo bebe ko fi Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh so eba sa then is it that o feel so mo na nyom adwuma yi dia me hwehwe na menya hu na me peni yi because we adwuma osi efi anara jansi ho yi bai ntina yini ni adwuma obeti ye onye mfamra asafo onfo asafo bridge na umedu yeti so ni adwuma obeti ma ye no dako nipa 13 ntiminya nti around what time you be hu no krom so ye adwuma every Wednesday ko na on start na pa 4 o'clock from Wednesday day anymore yeah 4 a.m. No opera. Yeah, in selected ceremonial roads. Na say we adia was the nche head you say Edding pa. Sao I see. Edding. Nti e pra na asa pikia di ala kogu wow. Na ye na ye hwa. Me hwa nim say ye budget mu this year. Yankasa be say ni atobi nti we cost no bebe ne boy say we say 87.9 so we be there na oh okay nti no but some high no means that nti that means that ntimi me KMA media there be high okay for now the eye adwuma no matua ne ka oh okay na okay ya budget e dia pay bi ato nketwa be ye 4 Ninkitwa na mehunu no nze ba ku ye $88,000 $88,000 ba ne we nkitwa do $88,000 anu ye woto say my shipment my and we so buy but the sanitation one then the nya de abedu a apan beji duty oh okay the shipment no ene neto no nti yeah 2027 budget no me ba ko to my assembly members and the master but results are we be my and na be convince assembly members say o me kwan me aya na say o mo fa o ma kwan